hivi hapa tunarudia. Sisi tuko naenda pigana, tunafika mkibumba ndani, mkilima FARDC natokea nyuma yetu, tunaanza tupiga hako masasi kwa nyumba. Sasa si hatuwezi weza kubakilia muhibi. Ewane vraiment tunachoka, ule ni major tuombe ife de pesa Nyiragongo. Kama FARDC itaweza itupatie silaha, si peka tushipiganie, tutagombola nchi yetu. Merci sana. Yego tubahaye ikaze ku biganiro byacu, mwese mwakoze subscribe, mwakanze subscribe, aho mwakoze share, like ndetse na comment, nibyo bidufasha kugira ngo gahunda zigende neza. Tariki 16/2024 birumvikana kabari kwa gatanu. Nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Tugarutse rero muri update amakuru abagenda cicikana ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza guhera Igoma. Meya w'umujyi yamaze gusohora itangazo rikomeye cyane asaba abanyamasengesho, amatorero yose kubwira abayoboke bayo ko adakwiye kujya gusengera mu butayu. Babandi bajyaga mu butayu basengera mu misozi ko bitemewe, uzafatirwayo azahanwa bikomeye cyane. Tuze gusubira muri axe ya Mweso, tuze kureba intambara ikomeye cyane M23 contre FARDC. Ni mu gihe ibitwaro bikomeye byamaze kugera Igoma, aho rwose Tshisekedi nyuma yuko yamenye amakuru ko M23 ifite intwaro zikakaye cyane, yasubiye handagura intwaro zikaba zimaze kururuka hariya ku kibuga cya Goma. Twongere tuze kugaruka hariya Indosho, abaturage bakaba bifatiye abasirikare ba M23 na ba FARDC mu byukuri baza gufungura inzugi zabo, babiba bavuga ati aba wanatesa population. Birumvikana rero tuze kugenda tuganira ku makuru menshi abagenda avugwa. Tuze kubabwira ko hariya muri Sake rwose muri iriya misozi icyo bita ambush za FARDC. Tuze kubabwira niki kiri kubera Ishasha hose, tuze kuba tubigarukaho. Ku munsi w'ejo mu kibaya cya Nyiragongo sindi umupfumu rwose, intambarira n'ugwanugwa nyuma yuko FARDC yatangiye kwegamira hariya ku kirunga cya Nyiragongo mu musozi kabisa, igenda ideployinga abasirikare bagenda begamira ikirunga. Ni nyuma yuko bakuwe ku musozi wa Kanyamahoro. Iyo uri ahantu hitegeye ubona uburyo bacanye. Ubwo rero ngaya makuru tugiye kuba tugenda tugarukaho ahangaha rwose ku Kamena Mutwe TV. Nshimira mwese mwakanze subscribe, kuko nibyo bidutera ishema tugakora cyane kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Rero reka ngaruke ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nyabuneka ngaruke ku miripuko kuri uyu wa gatanu, intambara ikomeye cyane mu byukuri hariya muri Masisi ndetse na Rushuru. Ni intambara yatangiye mu rukerera rwose, aho abarwana bazindutse iya Rubika. Birumvikana kuva amasaha y'urukerera kuri uyu wa 16 mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro rya Wazalendo, FARDC, FDLR, Nyatura, abacancuro, SADC ndetse na MONUSCO. Mu byukuri ni imirwano ikomeje gufata indi ntera. Ni imirwano yabereye mu duce tubiri two muri teritwari ya Masisi, mu bice bikora ku butaka bwo muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu byukuri ni intambara rero hariya iri kugenda ibica bigacika. Amakuru dufite yemeza ko urugamba rwabereye mu gace ka Kagano, gaherereye muri groupement ya Mufunyi, Matanda no muri teritwari hariya muri teritwari ya Masisi. Indi mirwano yahinaniye mu gace ka Nyenyeri. Aka gace bivugwa ko ari agace gatuwe n'abaturage benshi hariya muri Rushuro. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurent Kanyuka yavuze ko rwose bagabweho ibitero na FDLR, FARDC, Wazalendo
ibitero rwose bikomeye cyane mu gace gatuwemo n'abaturage bakagerageza kwirwanaho. Ahandi ni uko imugunga hariya mugunga rwose mu by'ukuri ikibombe cyongeye kuhagwa, birumvikana barwanira mu misozi, ariko ikibombe kikaba cyaguye mu baturage hariya imugunga. Mwabantu mwe, abantu baravuga ati tunayisha tunakufa. Ubwo kikaba ari ikibombe cya kane birumvikana kihaguye, dore ko barwanira mu misozi miremire, haba imisozi ya za Kiroci, haba hariya kuri kwa Madimba kuri Turazantene, hariya Sake. Ubona ko rero M23 iri ku dusozi ariko iba irasa isubiza sharing, FARDC iba igenda irasaho hariya kabisa muri axe y'iminwe y'urugamba. Nguko uko bimeze. Ahangaha ndosho kabisa, hakaba hagaragaye abaturage bafashe umusirikare wa FARDC bamushyize mu ipine, bamwatse imbunda ya SMG cya Kalashnikov y'amagazine abiri, amasharijeri abiri. Akaba yarari kumwe n'umuturage wagendaga amwereka amazu afungura kugira ngo yibe, mu gihe abandi bari ku mirongo y'urugamba, mu gihe abandi bari kuri ligne de front. Abasirikare ba Kongo wa muntu we barimo barishakira icyo bita igikaya, aho bakomeje kugenda bapiya abaturage. Uyu musirikare ni kubw'amahirwe make cyangwa ni kubw'umwaku yaje gufatwa n'abaturage, yakubiswe vibaya, aho yakomerekejwe umutwe. Mu by'ukuri aho ngaho rwose abaturage baravuga ati rwose agomba gushyikirizwa uyoboye igisirikare muri aka gace. Ati mu gihe urugamba ruhinanye nk'atagiye kurwanira igihugu cye, ahubwo we ari kugenda afungura yiba abaturage. Kanyarucinya muri hariya muri Nyiragongo, igikundi cy'abasirikare, igikundi cya Wazalendo bagaragaye kuri video bifata bavuga ko bo bahunze urugamba, bavuga ko batashoboye kurwanana na FARDC kuko ngo FARDC iri kuza rwose igatsindwa urugamba. Ati dore ko twebwe turi kuba turi imbere ku mirongo y'urugamba, bo bakaza baturasaho, bakaza batwicira abantu. Ati rero iki gihugu gisa nkaho cyagurishijwe, aseme iyi peyi kuna mari rishaujishwa, FARDC ikinatupiga masasi kuriko kugombana na M23. Ati twebwe nka Wazalendo baba hano Kanyarucinya, ati twiyemeje kuva ku mapori. Bagaragaza amavideo bava ku mirongo y'urugamba, rwose bigaragara ko batsinzwe urugamba ku mugaragaro, bikagaragara ko M23 yaba ibakubita uruhenu. Ukibaza ngo haba aba Wazalendo bitoreye kuba barinda ubutaka bwabo, hakaba iyi FARDC, yewe hakaba ni MONUSCO, hakaba na SADC, haba ku ruhande rwabo bararasana. Uribuka ibyabereye Isake, aho byatumye umugaba w'ingabo w'igisirikare, Minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba aza guhosha imirwano yabereye Sake, aho FARDC na Wazalendo bari batatse ingabo za MONUSCO, akaza guhosha ari kumwe n'uwo bita Chiwewe, bakaza kuba basimbuka ambush ya M23. Ukibaza ngo abantu bararwanya umwanzi umwe wabo ari we bita M23, ariko nabo bakarwana ku giti cyabo, abandi bakava ku mirongo y'urugamba bavuga ko bananizwa nabo bafatikanyije kurwana. Nakubwiye ko hariya Minova itsinda rya Wazalendo ryikomye rwose, bavuga ati uyu generali, ati uyu general, hari generale bikomye nagiye ngarukaho, ufite hariya bakoresha terime ngo y'ikimanyi, akaba akomoka ku mubyeyi w'umuhunde ndetse n'umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bakagenda bavuga ko ngo uyu nguyu ari kugenda afasha abasirikare, ari kugenda afasha Wazalendo
bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda rwose nagiye mugarukaho uyu mugabo mw'abantu mwe bagendaga bakwiza ni generale Mayanga wo kagira imana we generale Mayanga bagendaga bamugarukaho ngo kari uri gutuma abazarendo batsindwa urugamba ngo kashobora kuba yatanga umungini cyangwa ashobora kuba yatanga agace urumva rero na abazarendo barwana ni FDLR barwana bose bagenda badahuza ni nyuma y'uko rero igihugu cya Germany kibujije FARDC gukorana na FDLR mw'abantu mwe nakubwiraga ko rero indi update nuko igoma bari kugenda birinda bari kugenda batinya udutero shuma bagenda bakeka ko umujyi waba warinjiwe nayo mu 23 bakaba basohoye itangazo ribuza abasenga ariko babandi basengera babandi bajya kwingingira ku misozi babandi bingingira inyuma y'insengero babandi tuvuga ngo rwose nabakozi b'Imana batumishi wa Mungu bavuze ngo umuntu uzafatirwa ku musozi uwo ari wo wose iyo uzabusenga yose uzahanwa inzego z'umutekano zizakujyana ahantu hakwiriye birumvikana ngaruka muri axe y'ikibaya nyirizina axe y'ikibaya hariya muri Nyiragongo wazalendo FDLR ndetse n'abasirikare b'Afrika y'Epfo bakaba batangiye gukoresha amayeri yo kwinjira ku mwaro w'ishyamba ku kirunga birumvikana binjira hejuru urugana mu rw'impundu kugira ngo bashyire Kanyamahoro hasi mu gihe umusozi wa Kanyamahoro wamaze kuba wigarurirwa na M23 ukuyeho ingabo za leta ya Kinshasa FARDC mu by'ukuri rero ngo bari kugenda badeployinga ingabo nyinshi hejuru mu musozi ku mukika w'ishyamba abaturage bahariya za mu kagari ka Rusura batubwira ngo ko iyo bari mu mago yabo babona mu ishyamba aba bazarendu izi ngabo za FARDC zitetse mu by'ukuri andi makuru namenye nuko hari umuntu twaganira arambwira ati dufite amakuru ko ku munsi w'ejo ku gitondo mu gitondo haba mu rukerera rwo kuwa 17 ubwo nejo kwa gatandatu ko imirwano isaha n'isaha ishobora kubura umuvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije yavuze ko ngo nyuma yo gukura FARDC Kanyamahoro ikaba iri kwa mama Oliva mu kibaneza cyeruye bavuga ngo kubera gusaza imigeri ishaka no kurwanira habona kuko baba barayikuye mu myobo yabo mu ndake zayo kabisa hariya kwa mama Oliva ni operation ikomeye cyane M23 bateguye yo kugira ngo batsinsure FARDC hariya mu kibaya rwose urumva ko urugamba ruhinanye urumva ko intambara imeze nabi cyane ni mu gihe Tshisekedi akomeje kugura intwaro bya bitwaro bya karundura mu by'ukuri nyuma yuko yamenyeye ko M23 yazanye ikibunda gihanura drone ifite uburyo ireba coordonnées z'imbunda nini kabisa yatinyemo ubwo M23 yarasaga ibifaru ikayakiciraho n'umurusiya ikagishwanyaguza ku mashusho uraza kubona igifaru n'amasheni yacyo kabisa cyari cyabaye umuyonga hariya muri axe ya Sake ubwo M23 yafataga umujyi wa Sake hejuru mu nkengero mu by'ukuri rero Tshisekedi yatumyeho indi mbunda itarajya ku butaka bwa Afurika nyirizina n'imbunda rwose zageze hariya ku kibuga cya Goma ubona ko ari imbunda n'ubundi zije kurinda uyu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru hepfo rwose ni imiripuko ni ugutegera tukareba ese izi mbunda Tshisekedi azanye ntago yaba azigemuriye M23 ku minwa y'urugamba ku mirongo y'urugamba ni mu gihe abarundi bakomeje kwinjira baza kuranforsa mu by'ukuri bakavuga ko hinjiye special force y'abarundi igizwe n'umubare w'abasirikare bagera kuri 300 binjiye baje kuranforsa ku minwi y'urugamba ku mirongo y'urugamba kugira ngo barebe uko urugamba rumeze uburyo rwose bakura M23 niyo yamaze kuba kabushungu hariya ku butaka bwa Kongo turakomeza tugende dukurikirana iby'iyi ntambara
ntambara, icyo bisaba cyose kabisa kugira ngo iyi ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, tuzagerageza tugende tubahereza update, amakuru abagiye atandukanye. Kandi namwe dushyira nimero yacu hariya muri description kugira ngo ufite amakuru ukaba watugezaho nta kibazo, ukaba waduhamagara, yewe ugakora ukoze share, ugatera comment, haba izidukebura, twakongeramo iki, twakora iki kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kubanogera, kiba ari ikintu cyiza abari ingabo mu bitugu. Ikindi kandi nkwibutsa nk'umukunzi wa Kamena Mutwe TV, ni ukwiyandikisha ugakora subscribe. Wamara gukora subscribe ubundi ukicecekera, ugakora notification, ugahakikisha ko ikiganiro video yikubita hariya ikaripuka wamaze kuba rwose ubona icyo tumaze gushyiraho kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Twite Kamena Mutwe TV, wakoze gukurikira Kamena Mutwe TV, wakoze kureba video yacu, wakoze kuyisharinga, wakoze gushyiraho comment, buri kimwe cyose kabisa ukayisunika kugira ngo igere kure. Twavuye kuri 0 sub 1000 tugere ku 2000, 3, 4, 5 kugira ngo dukomeze tugende kabisa turushaho n'ubuzima kugenda bworoha. Ciao.